Watindata musesia kalibu ngalikoni ingia studio vale tuithi watuika maundu kana tuika kilungu kitu cha Uiti kuma muthenyani wa munthi ukethia wo ikwatiania na kwa masikitaka nini wa kilungu kitu cha Uiti na ini muthenyani wa munthi tuithi wana mweni witu ula ni mutaalamu kana ndakitali wa maundu makonetie thina wa matu na indi tuithi watu inene ya maundu makonetie thina wa matu na indi kana osevuso yi ni mukethia na ndimu thocha ba studio situ na indi mukethia na imutabia weni weu na ethitwe ayiita kwa ivinda yanata karibu. Asante masi nondoa ebusoyera kutona kuvikia NMB kwisila kisese keja mutongoi isitwa nitawa Alex Mwanza na ni mutaalamu wa maundu ma Kwiwa na balance yamwe kana ula steadiness yamwe ila mundu wethi wanandhiwa sawa sawa kalibu indi tuvikie kwithi watu inena nisena indi musesia ethiwani wisiwe na mundu wina thina wa Kwiwa kana mundu thina wa ni matu kana uwo wote ukonetie matu vikia kwithi ikulia yaku kwisila namba itu ya SMS na ilani ile 39115 ntitungilila ethiwa wina ikulia ikonetie maundu makonetie thina wa matu Kwiwa kana okwalia kana mathina tasu tumautumani waku kwisila ile 39115 na ini ndakitali no kwithi wa yusunge ikulia yaku na indi twithi watu inene ya maundu makonetie thina kana thina wa kulea Kwiwa muthenyani wa munthi na indi ekatwithi imwe kwa imwe twambiye kilungu ndakitali yo thina wa Kwiwa ni mwa thina wa Kwiwa kana kilatita hearing impairment ni kwithwa mundu atena pina wa Kwiwa wa senesa ila tutona itona li partial kana matuma te maubio kuthiki wango cha kwithwa matume maupio ila tuta complete deafness either li partial kana complete kana ukesethia mundu no waitie Kwiwa kuma kiwango fulani kuthi kiwango kila matuma vingete byo kesethia ndegwa kendo so the degrees tofauti kwa nando classified na ni type siba cia thina wa Kwiwa ila wese ni mithemba itatu ya thina wa Kwiwa pela tita conductive hearing loss na pela tita sensory neural nela mixed conductive nela wesaithia wasia ndo betanesa katika kuto kukavikia pati ila ya kutoe process ya wasia ni kana itumwa kiliko kiwe so pena kindu kio block wasia kana kindu ke ku interfere na flow ya wasia ginabala pe pati ile process ya ni tuita conductive now sensory neural ayoni mudembolonge wa Kwiwa kukosa Kwiwa sensory neural loss nila kutukwa ndini kanela tita inahia wethina katika pati su tuita cochlea yethwa itena ila celsiosa kana sithwa sensation ya kosa wasia si damage kana si ndoku kana enough mwene ila yosa wasia siethwa na thina alafu ila mixed ni type wisa either both factors are involved pe conductive issues na pe nerve issues na ndakitali mundu no tona kuma kwa kula kulea Kwiwa akathie mwe totally ukatwika ndugu ande kabisa mavinda maingi thina wa Kwiwa unless nila causes temporary emwe causes ni permanent kwa nondo maybe nguta tuweta baadaye siendo ile itono tuma matuma matuma binda maingi mambeya kwa maisho kaane tina no tondo twambeyo kwa matu mambeyo thoka they cannot get better especially kutukwa ndine kwethwa ni ku affected ko kwendete ndi nundu wa ethwa ni nerve cells isusie damaged kana ethwa ni la part ya kiliko i process ya wasia ethwa na yote kwata stimuli nesa yenda ona yendete thenundu ndi kwithwa li active kwenda na ku process wasia ni thina wibola withia wi common muno wa matu matu the commonest ula wa matu ni wax impaction kana kwithwa makona koni mabingete andũ aingĩ me common
thina ucio wa kwithwa makona koni mavingite na matuma mundu utegwa. Yes, andu aingi mayuga hospitali methwa na mathina makwa maiwe nundu wa makona koni na peo tabia ila isichangia muno makona koni kwithwa maithinga na nicio twaile ku discourage andu maikethwa na tabia isu nicio siva na kitali. Muno tunyamu tu twikiawa matu twitawa cotton buds. Kana earbuds. Ni tuchangia muno matu ku block na makona koni. O wisine sandu ingi mesi ni tu twakumia makona koni. Na tuyo nthini wa nzia cia kumia makona koni ni wailu mundu akatumia kakuniko takaka kalamu kana mundu aingi mosa muci makatumia ni wailu kindu kila twitikila cia mundu kwikia matu kichoka ni kikoko wa cha mwene kou pai kindu chailo likakutu kwa eka kikoko wa cha kou embwe lasima wiki kindu kutu twi ya mundu ekia kikoko wa chake chuno jokitikili otherwise indu ila ingi cionthe pai kindu chailo likakutu kwa binadamu na ni cha mundu tuona kutumia indi kumia makona koni asumetha matu makona koni malaile kuma matu nimo meyumasia na makona koni no tondo metho ndumasia metho ni mako mena bata wamo makona koni mauma kutunthini na maumete nanza pala ma produce yawa maflo ya nanzia ya kumanza kwa upala wailo bangula no ba kitamba kitonobika maflo mabikabu akini wambea kulicha siendo ukesede anita wasiya na wombanisia tu makona koni bandu alangi meuka moka makombe yabu na mayaki ya gina mai block kutobio na ila mundu woka sibitali na kutukwake kana siwa kwiwa ni makona koni mauma siana chao kwinzia ila tambai ka we say there makona koni mololoa nundu pe part delicate leni wa kutu ila tuita eardrum kana choma cha kutu kikamba part hili mbali very delicate nikasamuka kaba luka kemba ke delicate keba nundu wakati na katoneka nuwaasya kwiwa na icio part imwe ichange yakila ni isie kana ni conductive hearing loss kwethwa kena lima the eardrum yethwa ina lima wasya ndwithwa utona ku amplify wanesa kulikandini kou nitusuvea muno eardrum ila tukumia kiko katika kutu mavinda maingi tutumia keiwo na keiwo muno ni baada ya kwikali kwikia ndawa ila ya kololosya makona koni kana we say there tuithambia na keiwo mauma laisi tutotumia force nundu the moment where there we tumia force no perforate kana ukatona chuma chako tu nundu ikalindo kabotho muno mbe wakathanguka nylon so a very light ko ukekia pressure mbingi ni utona eardrum na uyete mathina makwiwa nayo kwa kana kanini ona ko wailite kwetela make yumia ona siana nini ndwaile kwikia sindu matu wethwa no shuku kana be kindu kikutu ni waile kutwaya kana mutaalamu wa matu ni kana akasisia nundu paya musi ndwina uwezo wa usisia ndine ba yondu bailie kwa mutaalamu wa matu ENT specialist nimeusisia na mona be kindu nimeoma nondo mekumia mabinda maingi siano na nilikasia siendo ndine muthanga mabia so siendo taisu sia ile umwe professionally tikwikia siendo musi nondo notona kuomesia ichuma chako tu na ndakitali no wethia kana pe alama wo matu maetae mundu kethie na thina wa kwiwa be wo utona kwithiwa wetae thino mawo mebo alama changia itameba thina wa kwiwa pe categorization ya mathina la matona ukia mundu makaita thina wa kwiwa mbe pe mathina la moka mundu atemusia kana ke ebuni thenya kwila mbe kama uwo bila tuta genetic factors ukasede ya mundu ni predisposed genetically ukasede ya maybe kwenu kwa mundu na kwitina waina thina wa kwiwa kila kingi ni mawo alama tona ukwata inya wakana emuito mawo asupe amwe don maisikie locally emwe wa rubella
rubella ni viral infection na bengi itawa cytomegalovirus isupia no viral infection itona kuchangia matukwa ila kana ke nda kwa inya so kupita stage super stage ya kusiawa ila kana ke usiawa peo mathina matona ithiwa ta kukosa nzeve lau ya kuthita usuni uchangia kana kwa matunundu kukosa nzeve ni kuchangia ila tita brain injury kana okeze nerves ni cia umia cia kosa nzeve na ichangia matukwa nundu nerve cia kwiwa no cio imana nerve ila ingi o mathina lange matona ukia kana nundu wa birth asphyxia kana kukosa nzeve mayete mathina tasu kwithwa na yellow ileto na ukanundu wa infections during birth ila yellow ingi andwangi maita muuku mabina mangi eta no infection ya bacteria ni changia muno matukwa ibindane juu ya mwana kusiawa na daktari to bubu kwa mwana aisiawa kana kasiawa to mundi no yithia museini wekala na kota ilungu ya mwako mwakaneli lakini yuka inotice kana kake kaikwiwa ndi no kindu chuno chuko correct wakana keka nini ku correct mathina makwiwa ni correct wa tene as early as possible nondo or you na technology to no detect kana kena thina wa kwiwa after kusiawa so kana kasiawa no tuthime tukamana kana kena thina wa kwiwa kana kainaguo kwa technology tenayo kwa as early as possible kana ni katono siwa na muno kana kala kethwa ke exposed to mathina ana weta kana kena kakwatiwe ni yellow you kana kai kakano ye kaisiawa kana kasiwe kateka biku kana kasiwe kena kilo less than ila recommended less than 2 kgs 2.5 kena mwisho wa ku develop thina wa kwiwa kwa ciana isu si at risk ni ucio ikathimwa tene ni kana embwabe thina uka correct watene na ngukulia kulio ito na itha yikulwa ni aseye ingi baya musi kana ke kanini we mbeneta musi ito no manata kana kaka ikwiwa utakatote sibitali mabinda maingi musi kana inyawa kana numana nondu kana ona ke kanini nona kai respond to sounds kana wanena kakabenduka kana kakasalucha so wasisia aundu kana ke behave nikailendo kai respond to kelele kana saingi wa kimania momoko na katelema so such behaviors musieni wendo asiaitie muno na mabinda maingi nya kana ni wembwa ene embwa kana kaka yo respond to mawasia akamana ni batonya mbwa bethina na ono ni waile ku act ten la daktari ni wethe ai kuyandwala ko unena cia mundu kaithia no ngino mushautie ni kana ewe nake mundu akwa no athinikiwe thina wake wa kwiwa kethia ni wa correctiwa twaile kwiwa thayo ni witu guanthe paibinda waile mboteiwa na peka slogan ka wana cia don't shout at them, get them hearing aids kana nduka mkamalilikile andu asu ako nduka malilikile nundu okwalika mabina maingi wasia no distort yawa kwa kila kibata ona miaka esongete nundu kukwa ni one of the causes of hearing loss kana matukwa kwa wona matu maithi maite ni waile kuona mtaalamu akathimwa tukamana eiwila kiwango kina na indi kiwango chuwe tuthoselelabu nundu kwila twita digital programmable hearing aids isu amplifier wasia kulingana na nundu maite kwa tila tita linear amplification hearing aids ni amplifiers but they are digitally programmable ukesedia nundu tuiwa in different pitches tila tita vowels na syllables si katika pitch tofauti vowels si katika low pitch na sio consonants ni high pitch kwa hiyo wesaithia mabina maingi makuite maitie muno the high pitch ukesaithia part ila ya kutu yosa the high pitch ni damage cells so wesaithia mawasia ala mena high pitch tawasia wa mundu muka siana
ndekwiwa nesa lakini wasia wa yume ula ni low pitch no kwiwa ta muno wa mundu ume so kamashini kuka amplifier to pitch to umuno ukesethia yaite ata balance ukesethia ni wewa ni wetho elaita wa speech discrimination kana ni wewa ndeto undu ni utamu mabinda maingi mundu ambinda kwa matu ukaiwa akulia wasiata that means ni wewe wanena lakini ndana discriminate ndeto undu wametamuka so that is a problem ya speech discrimination nundu wa pitch kubetukana nundu isaithe abe pitch imwemba kuteinge so hearing aids coming balance the pitch say there ila sia muno esio sia amplifier more than ila itemba umuno na kitali ngokulie wase mwingi kana loud music kana ila ku ona saingi kana mayamba ni yako tutu kindu chiketa Thina wa matu wasia mwingi especially mawethi lukono wito kana mawiani maitu noto na ku damage hearing no nene about the causes of hearing loss tete na bikapa kwa ibinda ya osiawa then after kusiawa kana kayana peila tiende infections ila ito na kuete matukwa kana kethwa na thina wa matukuma mabia okay ni matona kwithwa infection isu ciananga matu kwiwa isu teta chronic otitis media kana saingi utona either non suppurative otitis media kana ukesethia matu mena kewo behind the eardrum kana etina wa chuma chako tu tweke sia kwiwa and that chronically kana over a long time ni changia matu kwa infections ni sio imo changia katika hii infection matu kwa mawau angeta TB HIV nimeuchangia katika matukwa then issue ya wasia exposure to loud noise either uthukuma factory ni kana andu meutumeila vibrator cia kwinza lelo machine isu siembwa na wasia munene kana even headphones itu tumeasia simu wasisia every smartphone thimbwa na kiwango ila wa connectiwa headphones ni kuona sia safe level ya listening so it is the safe level is sauti wena kiwango cha less than 85 decibels kwa ila whether we expose kithimo cha wasia more than 85 decibels thimbwa wa place matuma at risk ya kwa sawa ndakitali akato amekuungamia vuto ambosemba uthiumoni mukuvina ni musisiani ona makulio maenu ni maingi muno tutata tuvikie kwithi watu isungia ala tutonya na indi akato ambosemba uthiumoni mukuvitu cio kethia twithi watu imana mu makulio maenu na vamwe na kuendea kunena nisia yulu wa Thina wa matoko wi kala mitambo ni ndukathivasa